Agitiria icera riake gĩcũa-inĩ, munini wa President Dagitari William Ruto na thiriti yake ngwatanĩro ya Kenya Kwanza mahungurĩte matũra matiganĩte ma kaunti cia Kwale na Mombasa kũrĩa mokĩrĩire President Uhuru Kenyatta nĩ itemi rĩake mathabu-inĩ ma kũmũrigithatha ta mũtongoria wa thirikari. Wakenya wamechanuka, Wakenya wako chonjo na rada. Wale ambao watapata nafasi ya uongozi wa taifa letu la Kenya ni Wakenya hawa wataamua, na Mungu aliye juu mbinguni ndiye atawawezesha. Hatuwezi kukubali kuchagua kibaraka ya mtu yoyote. Tunataka wale wako kwa mamlaka wakipata nafasi wahudumu kwa wananchi na waondoke kwa njia ya kiheshima. Wasiwe watu ambao sasa wanataka kutulazimisha na miradi tofauti. This misadventure of wanting to determine who becomes the next president as an outgoing president is dangerous for the country and to you. Nisalimieni chai kwa hewa. Atongoria ya maugite ati mangikahotana nio magakorwo na kihonia kia mathina maria magomagira andu a gĩcũa-inĩ na makiria kihoto kia migunda iria ene matakũrĩkanaga na kurunga uruti wa wira icukĩro-inĩ cia meri niguo economy ya gĩcũa yarahuke. Hatua yetu ya kwanza ni kuweka pesa ya serikali bilioni 100 kupanga mambo ya agro processing, value addition, manufacturing, mambo ya housing, mambo ya uvuvi, mambo ya marine, ili tuhakikisha kwamba vijana wetu wako na ajira na wasimamie taifa lao na familia zao. Kama mnataka hiyo ifanyike, ni nyinyi kupiga kura zenu zote kwa William Samoei Ruto ndio mkuwe na share za kutosha katika serikali mpya. Gavana akuje asukumie nyinyi maendeleo kutoka juu, gavana mpya asukume kutoka chini, ikutane hapo katikati, mambo yenu ikae sawa sawa. Kuma mwaka-inĩ wa 2007 gĩtarũ gĩa gĩcũa-inĩ kĩrĩa kĩrĩ ũtonga wa makĩria ma kura milioni 1.7 gĩkoragwo gĩkĩhanda thutha wa mũtongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga, na atongoria maroiga atĩrĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũgarũrĩra mbaũ nĩguo kĩehere heho-inĩ ya mũng'ethanĩro. Na tunataka serikali ijayo ihakikishe inaweka uchumi wa wananchi wa chini kwanza, iwe kipaumbele, bodaboda wawe kipaumbele, mama mboga wawe kipaumbele, vijana wawe kipaumbele. Ni hivyo si hivyo? Ndani ya kaunti hii bado tunajua kuna kazi haitomalizika ndani ya miezi 6, na kwa sababu ile wewe ndio unajua wapi tumefika. Wale wengine wote wanapiga kelele lakini hawajui shida za Kwale unazijua, na ndio sababu tunasema Uhuru akitoka Ruto aendelee. Thutha wa gũtiria icera rĩake mwena wa gĩcũa-inĩ, munini wa President na ngwatanĩro ya Kenya Kwanza merĩgĩrĩirwo gũcoka mwena wa ithũĩro rĩa bũrũri mũthenya wa rũciũ gũthimida ũritũ wa ngwatanĩro yao rita rĩrĩa rĩ cianda-inĩ cia ciama cia ANC na Ford Kenya iria cirĩ uge mũritũ gĩtarũ-inĩ gĩkĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru Wanyabura. Magerio-inĩ.